tlotlo ya Mmegaditaba yo o dirileng go tlala seatla mo go beeng kwa setlhoeng dikgang tsa selegae le dikgwetlho tse a itemogetseng tsone mo go begeng dikgang tse di masisi di akaretsa dipolao tsa marikana. Ke ne ke se tsamaye ke bone setopo e ne le ga ntlha ke bona motho a bolawa mo botshelong ba ka. A re tsena ko Rustenburg ke hao re itlhela ma-security a mabedi a bolaile koloi ituke ke khata dinepe poloko a kwala re tswa re tsamaya. Ha re ntse re dutse go go shaketse gape ko nkaneng ra boa ha re tsena ke bona motho a kgaolwa kgotsane. Go gateletswe gape botlhokwa jwa bobegakgang mo kgodisong ya naga. As members of the media, we are seen as enemies. Why? Is it because we dig deeper, we unearth corruption that is happening, or is it because batho ba batla nnete e tlhaela na? Rotlolotse satla sa botsalano sa gore maitemogelo a lona tiro e le dirang re tsa tsia a tumelang kwano gae ga re le tse jaaka dira re le tsa jaaka batho ba ba tshamekang karolo e botlhokwa tota gore thusa re le puso go isa molaetsa wa tsholofelo go bathong. Sentle English, SABC News, Mahikeng.